Good morning. Ngasigi card ki message hai pete minute se ko ngasi se yumja gaisa se number se 104 lere aduga color na green color gumba sina bi bai ko aduga mu aina chak thomba da kai da kenom ha da green color gi mana ama kai ama hai tar ching so matam da ha pe ai ko adu duma lere adu ha da khoi gi card ki message ing minute se aduga timing of ha pe ding ngasi ko ngasi gi oina timing of ha se ke pi ge ha ba to adu duma ga ha pe ding minute se me Ado nutigi lothok po dumaina ko haidi card 3 cards khatang lothok se ko haidi card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba card ko haidi first card se de leire second card atuga third card ko card 1 2 3 ko haidi ahum se dagi amma choose taw se ko noma gi sum yeng dumaina ko first card se silai se ko thabak se yambe ai ko thabak yambe ai thabak lakpe ai mayam ama ko ado sida phajana khanthara tawbiyo ko ina ai ko ina lai ba thabak mayam sida ko hadi khanba matam da hai tar ko hadi phajana khanbiyo se ko hadi ai si se tawraga ingonda kyam kana ga dage khot ga dage hamna chingba hai tar ko heta blind da mina pot ama piri ena khala se ba pot ta piri ena khala se pot se mina pe matam da hadi dak long lo gu no bang sai piri pot to hadi mana piri se kai gi no kai da ma ki piri no natra ingonda kyam kana ga dage ma piram si lawra matung da aina amuk leina ko hadi lawshaluraga hadi mingonda amuk leina ko man expectations amuk thamamaga return gumba hena admaina gumba hai tar ko aina mai mateng pangre dun hadi second mangonda keno to matam da hai expectations to hena chawna to bole ramaga de dun hadi phajana khandaraga hai tar ko mina keno piropo matam da so khallaga logbi ba ko number 2 sina fai ko yamna positive oi ngasi yoina haira gadi pesa nung sa phajana chang pa khotpa imong manung phajana nung shi jana na leiba khotpa do maina oina oi ko mood so yam nungai gani ko hadi wakhan nungai ba haira sine ko mood nungai ba haira gadi number 3 sina thau khara yamba oina oire ko ngasi na hadi thabak yamba responsibilities yamna chinba ko pakchang gumba energy gumba yamna low feel oi gani ko nungda wairung gumba yeng biu ne hadi nungda rung gumba yeng ba haga ngai ayuk sidagi thabak mayam ama so ho su re hadi kanam tai gi namak ta mating pang biningai ga leita bodo ma ko ithanda loina ma pura ga chat pa ithanda loina mak tawra ga chat pa gi kaino fibam loina lai se ko ado sida leire khoi gi card ki message na ko do timing sina yuk ki pung manga ga minute 38 dagi na pung 9 ga minute 35 phang le dagi 9 ga minute 9 tare na pung 38 ga minute 10 phang le ko adagi ani ga minute 10 mari dagi na ko pung manga ga minute 9 phang le dagi pung 3 ga minute 53 tai na nungdangi 38 ga minute 53 phang le ko aduga nungalamdai gi na pung 2 ga minute 30 dagi na pung 3 ga minute 92 phang le ko sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu sida leire akhoi gi card ki message se ko ma'am makata videos amuko ne minase thank you